sasifuna ukuthi bye ngabe ngizwe into ngishanga standing sukuma kanje hey njengoba ngishanga standing kulezansi okunye lapha emlenzeni kude wabe ngiqala ke professor la ehipsini la hey ngithe mhlambe mina uyangisikaza ukuthi ye wena sifebe yabo lonto le awufuna ungitomotomozisa la oqala usangibambise nabantu wabe usho bhuti uwanda wathi cha kanti bengithi ngiyamuka ngibona igazi leqa iphenti nembobo manje la ila ngene khona okap la yibo ngithi hayibo ngizongicela mina kuma security ngoba la security akade ubhoda kuphela ama security akubhoda awanendaba nento enzeke ephaki bona bale bebuki alaminyama la ubhoda nje samafana wayihlubulini ngithi ngizocela ngimsabisa ngama security kanti uyawazi vela ngithi umhlaba wakhe lo lapha kubhoda phaki lo muntu uhlala khona ngithi rehab kwayana angazi ngi-attend rehab nhlobo lokwathi inhlobo angazi futhi nje lokho aqala ukubhema ngazi angazi ngirehab yini angazi ngithola usizo oqondile nje la khulamba angazi ngithola usizo oqondile futhi mhlawumbe mina ngaye ngirehab ngoba ngihlezi ngishweba ngithi ecathedral kuthiwa sebezohamba ngesonto elizayo angesisakwazi ukumfaka ngihlezi nginaleyo ungasabuyile ngonto nami sekumele ngibuyele bese benza abasimba laba bahambile beqeleze bephele bonke inyanga kuthi kushaya isikhathi sokuthi ngabe sekumele beyaphuma akusekho noyedwa oserehab sebedube ngathi beqhubeke namanye ama session mhlawumbe bethathe point yabo kanjalo phela sibani because nami uyabona nami ngifuna ukuba ne rehab kahle kahle ukuqala kwakhona irehab bengifuna ukuba nayo ngifuna ukuba ne rehab ezoma ndawonye kodwa manje sengifuna i-mobile rehab i-rehab ezohamba igceme negceme ifike eMpumalanga ngihlale 3 months kube khona abantu esibalungisa kusiye kuphi eBekville siyakuphi sindawo nezindawo sihambe sihlalo 3 months sihamba nabantu okuyibona abaqeqeshela ukwenza sonke lezi nibe namatende sifike nje siplaka amathende lapho kwazi lo 3 months nje sihlela sidila nabantu because ngithi kuba 2 months njengamasosha nje like yabona lamatendeni niphethe into zokusetha into zeni nekhoma zeni ingazi yazi mhlawumbe ngasebenza lapho mase ngiyayeka ukupheka professor hawu noma kanjani noma phela mbali wena ngicabanga ukuthi wabo wesingaka hayibo professor ade ngitshela omunye umama owangibona ku TikTok athi usumdlala landela le ndoda ngempela yabona usilinga abantu abaningi basebe naye manje emafonini banoyo njengoba ngasabhe message nje bavele bethi uyayibona le ngane usiliwa trend kakhulu obuzwa ngisho khosini impela hawe ma wezwa ngisho khosini bemthatha khona la from lapho ke wasizakala into enhle le yakho usili usebenza kahle angimazi ukuthi usebenza phi angikazi ukuthi usebenza phi kodwa kuthi uyasebenza nina nizizwa ngoba nini zeqemena Rosa sibinjo mama lemqaqweni sibinjo mama yazi bali sekunane nkolelo ukuthi futhi nawe awunje ngoba phela usilimi ethove washintsha mfethu angikho nje mina uyakela le careful angikho nje mina uyisibhamu hayibo professor ngimile mina ngitokaze no mbali ngifuna yazi ngisafuna ukuchecka la ukuthi waba owesingaki kodwa usubuye ikhawu ngathi ubuye isikhawu sesingaki la sesithathu isikhawu ngakubiza kuyi-birthday yakho ngakuthengela ingubo ayithatha ayidayisa oba ngaza ngayigqokile yadayisa lo mfana lo ayidayisa kanjani uyigqokile hayi wayitshotshwa singikhumulile professor cabanga ukuyikhumula kwami ngoba ngayi ngifile ukuthi izolahleka ngayigqoka 3 days usulesazo ngayigqoka ngisho ingcolile ngoba ngqoni kuyishiya cabanga ngani kuzakhela impahla lezo amnika amatenga amnika iblue amnika iskip wangikhalela wathi ngeke professor azize impahla bazoyintshontsha kanti njani emgaqweni uzakhela kanti njani emgaqweni ngempela wangikhalela nawe ukuthi bazoyintshontsha kodwa ithe usakushaya kusiyami ya usaligqoka manje nithini niyakhala manje mbone endlini yakhe lapha endlini yakhe lasiskipa iskipa sani seJordan manje akhala ngale manje mbone usedla ingane manje kahle uzakhela bepapi kahle uzakhela mfowethu khona into eyashayisa lapho kwakumele sihambe siye khona ayosizakala khona okumele irehab kwafika nosisi wasenzela amanyala lapha angifuni nje ukukhuluma ngawo kakhulu lento ngoba izovela ingicasule nyahlala izovela inginyanyise so manje basirefayela kwenye indawo le ndawo basirefayela kuyona bathe asilinda buye ngolesini nakhona akazile ukuzothatha yena lo zakhela uthembu yena lo ngithi ngizofika imtuthe kusakasho bright amele umtshela ukuthi ngiyamdinga la ukuthi ngizomphinda ngimhambise lapha kahle ngifuna ukuyinqoba lento azakhela ngoba inzima kakhulu okay wena Mbali i-episode yethu yokuqala sayenza 1 year ago
kwaba i-episode yesibili sasiyenze laphandle ngiyayibona nje le birthday le nayo le birthday into engathi isho ngicabanga ukuthi yona awungangakabhali i-episode 31 izikhawu nje ezimbili ezihlukene sombali ngicabanga ukuthi ngizomela ngempela ngikusize uphume idakamizwa hayi ngeke ngiyabona ukuthi ngishika kanje ngoze ngibe ugogo la ekhaya Mbali engiyithanda ngawe kwangakatholwa imali ngisanishutha nini yabona nje manje oba sekuthola imali hayi ngeke Mbali ngeke nine nakhandi Mp TV1 I must do something but I will try uya ngomuntu uthi ufuna kanjani mina ngiyacela nje angifuni ngiyacela professor nganyami ngitheme ngigeze ekhaya yokuqala kumnyama ngathi bakeni ngizokushaya ayenzela uthi ngani hey ngabona ukuthi uNkulunkulu amutha Jesu ushiyeke ukuthi bengimbonile ngifike ekhaya ukuthi hayibo isinqa sigcwele kanje yama bele uzofana nami ngeke nawo vele mancane kodwa isingane ipsi sekwenza ukuthi ngishingama la emgaqweni angisabonakali kunina wakhe mina seqalwa yena professor hayibo angazi ukuthi yini yathi awuyigezi nje ingane zakho ufikile nje zilale igezi yona ivumelana ukugeza useqhakazini hayi phela usahambe usagijima ngeenyawo nje usadlala ekhaya sinenkinga meke sathi 10 years siba matured hey ekhaya angiphathi kumuntu bese ngene esikhathini vele kubeke shela ngisho abantu abadala umuntu ngicela ukutshela futhi niyashesha ukuvutha siyashesha bethi ibelele endlela kaluvuthwe kuyayiphoqa ukuthi umuntu mhlawumbe mayevuthwe semncane avuthwe ngomzimba ingqondo ingakavuthwa njengaye ngiyafisa nami ngiqhubeke kanjena ngoba usagijima ngeenyawo uma usezamkhethele ngisho ama-leggings hey useyamkhethela umama leggings athi uma wena uzongibulala impilo njengoma wakho waqhakaza mncane kanje angifuni nje ugqoke imfishane efika la amathayithi angwafuni uma wakho nje yini into number wahlanyiswa isingo nje ngabe ngingamnikeza lakhe hlala kasha uma wakho usefisa bakunika ikhehlela kasha la ngikhalisa kabi lalifunani ikhehla lifuna ungithatha lifuna ukukhetha yini wena Sambu 25 yeah hayi nasina simile ekhaya shini isinqa sikhona hayi shisi konke nje istand mashe mawucabanga ubuyele emuva ubuka indaba yekhehla wenza isinqumo esihle ngokunqaba hayibo ya phela kuthiwa uyakushaya impilo omunqabile ya ngawenza right ngoba mina ngisamncane kodwa umuntu akasekho kodwa le ntombazane yamthatha gijima ngezinto ngani ngezinto manje yona kunala angomunye umuzi lapha ekushiya yo nengane zekhehla ke nazi ave chela ke lamakhehla kaShemba ya plant impela nje insima ayichele amachwana yeah okay Mbali nina benhlonhle nophapha ekhanda kamenzi indaba lelo nto memeza athi yakhala liluthi igula kaJama lichithekile bafowethu hey namuhla ngiyavila lapha nokushibonga ngikhathele ngihadethi na ngikhathele kodwa namhlanje bangiphethe ezinye zezinja ngiphethe umbali bafowethu njengoba kuqala uDisemba ngangithembisile ukuthi ngizonilethela bonke abantu abeke bafika la bayishukumisa ngakho ke siyacela ngaphansi kwi-comment box ni-drop ukuthi ubani omunye nimfunayo ngimbize sithi ku-December ngifuna nje lo first 5 days of December ngilethe ibhamza la kwi-Mp TV1 so umbalo ngomunye babantu esithe saqala ngaye sicela nibhale ngaphansi ubani nimfunayo shonini sifuna ubani namhlanje ngiphethe nanga umbali Miya kuyinkosazana ngicabanga ukuthi bona abantu laba baqala iMP TV1 yabona nje manibona le nkosazana umoya wami uyakhathazeka ukuthi sekuze kwasinda abantu abafike phambelini nengasindile kodwa ke ekugcineni kwakho konke umuntu ukuze asinde sisuke sidinga yena ukuthi aqale bese thina simlekelela kulokho akwenzayo Mbali mawungabingelela umphakathi uzazisa ukuthi inkosazana ubani ungathini ngingathi ngiyanibingelela bayabukele ekhaya egameni lenkosi yazi ngathi ubuyele esontweni ya egameni la inkosi impela siphila unyaka usuyo phela umbali wakamiya ngokuhlala la khona umndeni wami ngise Phoenix yeah bese kuzothi ke mina hayi ngisarentela eSanjoy
Uyaphela ngithandazise Nkosi yami. Ngicane ngithandazise nje nami kulunge nje ngithi ngiqala lo nyanga ozayo ngibe sengibona ngempela. Ngeke ngaze ngibe isalukazi la ka MTV. Uyofika ngobhoko. Sekuyimina ngithi kungena ngalana kuba ngala. Hayi ngicela uNkulunkulu ngeke phela manje. Yazi nibale inkinga kulonyanga. Uyabona labantu bama rehab bathe sebevalile. Like izibalo seyithathwe zaqedwa. Abantu bokugcina bazohamba nge18. Yes. Ila ngifuna bengiputshesela khona uzakhele. So it's going to be difficult for wena ke manje ukuthi kulonyaka uthathwe. Mhlawumbe usungaba ku ebantweni abazoqala ngonyaka ozayo. Yeah, but ke sizobona. Yakhala nentombi endala ekhaya nayo ngeke. Bathi uke wafika kodwa ekhaya. Yeah. Namanje kodwa bayangifuna kade kudlule nje ubaba wengane asiswami uMagcini. Yeah. Mina ngi-expect ukuthi ngizoya ngoba phela ngizwela ngolebili kanje. Kanti nje uthi umncwabo wakho asheshiswa wakhe uDutshuliwe bamdubulele ekhaya. Ngicabanga ukuthi the same bantu laba bafike kokuqala bezomama inkunzi bathatha ingane yaseswami bayidaxaza phansi. Wabona ke naye ukuthi kumele akhiphe amafoni nemali njengoba sebesakaza ingane yakhe phansi. Uma ushizilile ngempela ngale yonto. Njengoba manje ke sebebuya sebezomthatha kwesibili ke bemdubula straight ke wadlula emhlabeni. Ngitshela ukuthi mina uhlala eMncamakhutha. Ngitshela ukuthi mina ke njengoba ngibizwa baba nganyami la eJobheni ithumela abantu bezongikhombisa le message ku WhatsApp ukuthi usisi wami ungitshela ukuthi udlulile baba besifana kakhulu baba nganyami. Ngitshe ethi ngeweekend ke ngizohamba ngekhaya ngizokwazi isonto lonke ngisekhaya silungisela ukuya emncwabe. Kanti ngalolo sonto lelo ngini ukuthi ngomsombuluko ngizohamba. Hawu uyafihlwa ngalelo sonto. Hawu phephisa. Ubugebengu ubudlangile mfethu ukudutshulwa kwabantu ukubanjwa kwabantu kwenkonzi. Siyacela amaphoyisa angenelele. Beyikho yonke into uma wakhe washona wamshiya nodadewabo. Ukhulisa udadewabo uthe7 wathola ingane yentombazane. Wayithatha le ngane yentombazane wathi wena sisibiyele esikoleni. Asinabazali ingane yakho ngizoyigada. Umfana egada ingane yentombazane usele nayo ke manje. Intombazane akasekho ubhuti wakho ushonile. Nkosi yami umduwala le ngokuthule. Umbulala kanjani umuntu onjalo mfowethu ngoba phela mfowethu bayazi endaweni abantu abaningi bebejabulela ngoyikona lokho ukuthi lo mfana waye on ma drugs naye lo mfana waphuma kuma drugs ingane zakubo zaba yithemba uzele ke lo mfana ke ngoba naye bese ufuna ukubuild ifamily yakubo shiya ingane encane inqwaba ingane ngoba nali yasekhaya nje u3 years angikholwa ukuthi uhlanganisile mhlawumbe ima izohlanganisa noma uhlanganise kulonyaka kuphela hayi kunzima mbani lapha uwekwangikhalela ngomngane owekwangilethela yena la owekwayithola esesimene esinjani njani abantu beumnqoma beyothwala ngaye ngoba vele uhlelo phela luhlelo lokuqwashisa abantu ngaphambi kokuba usifikele kwezakhe igigaba ngoba usuwaba nendlebe etshekile nje Professor. I don't do ekubulala kodwa bani? Hayi kwasho ngisho udokotela eKing Edward ngifike. Ngise high care athi sebengikhipha igazi ngoba ngangibreathe out ngibreathe in. Ngafike eKing Edward senginelunda la. Lapho sengibhandishiwe ke sisalinde iambulance nje ihlwile ngase ngithi ngiyahamba yabona ke nengqondo yayisi ngathi sidonsa ngazi ngathi igesi asashayi wonke. Unekambe ngasacwela ipharasin. Yabona mengizizwe ngathi ugesi awusashayi wonke ngifuna ukusukuma. Ngoba manje yabona ungamlalela umzali ehleze ekukhuza. Uyabona mase ungena enkingeni. Endaweni engathi bamnyama. Yazi ukuthi kule ndawo emnyama kuvele kube ngathi kukhona light ugesi. Kube ngathi usubona ipicture kama wakho ekhulu. Yazi professor kube ngathi ungena emanzini wakho uyacula uyavumba. Ungathi udivela wena. Ulibele shadi ngikhozi. Lapho professor igazi mina selithi pusha indwangu le engibanjwe ngayo la ngoba ngiphefumula ngayo phela le ndawo ubreathe out in ngibona ngani senginelunda elingakanani la emqaleni wathi mebe ngipressa kanjalo ke manje bezongitrainer la indlebe ihlukene nayo kunenye into eyafakwa la ngaphakathi mina ibizwa ngani ngazi not loops angisazi ukuthi ibizwa ngani le yanto leyana elenga kanje la etrainer
udoti ukuthi ungayi la echopheni ihlungu leyanto professor so wathi maybe ngipress aphuma hey kwaphuma ihlule la qhasha la baqhasha bavula indlela la yothi nje bhaqa lapha kuma tiles phansi what did I want kusho lo dokotela waqedela lapho ngithini wathi you right washivela washaya izulu wathi cishe walusa madada thanks you sister labo professor angisene ndaba nalo cishe walusa madada inhlungu ziyasho angikwazi ukukwenzani ngathi ngiyibhosa ngoba nje udokotela ucela anyuse umbhede hey boss Our madoda umbali Meya, the one and only, the greatest of all time, great storyteller. Yazi mbona sengathi ngangikhona kulabo dokotela ubuxoxa ngathi nami nganginabo. Hayi professor njengoba ngitshela ukuthi yabo ungabe ungalaleli bafowethu impela emakhaya guys umzali mekutshela hey ba professor khona la nje angithi ngafiki awuxoxela abantu ukuthi kwenzakalana professor yilento akuyona le niptite yagesi yini niptite yilento yokucisha wagesi uye manje isilungu siningi manje niptite thina phela ngazani nesniptite nisebenzisa ukubamba abantu inkosi usuka nichithe ukuthi sithi senize nine app ukuthi ayahamba manje sibangene hayi mina ngishayike yezo-ke ngiyeza shothi professor hayi uphela ugesi ugesi ngisendleleni ngiyanyuka ngiyala emhlabeni wethu lapha eSt George noma ungangabiza emagama hayi ngibona ukuthi kumnyama hayi ngakandawo hayi ngiyabona ukuthi kumnyama la ngeke ngize ngikwazi ukuthi hayi ngithamanqe kahle nje hayi bayazi ngithi hayi ngisachaza ngiqixela abantu abadala hayi ngithi hayi awuthi ngiphume mengithi la ngaseCaltex umuya la ngakubo road khona iCaltex garage lapho ayiyakhanya ugesi ukhona lapho ngithi no wathi ngiyohlalela le passage encane la ngoba still ugesi yakhanya ngiye khona hayi ngifike nje ngibhapru ngiyithole ngibheme hayi bese ngizwa into encane ngathi ngayo sayinela uMandela lapha ngathi yabo ngikhalaza ithishi ngithi hayi ngeke ngathi ngiyithola lapha ehlahleni ngiyofonela uMandela shithi mase ngithi kanje ngiyakephi eBorder Park ngoba phela ngilanga kumo road eCaltex garage ngicross umgwaqo ke manje ngiqale ngithi kuzala kuBorder Park la isihlahleni nje la ekhoneni mengithi nansi le razo le ihleli le razo ngiyayazi ngobani kwathi esikhathini esiphambilini futhi yayingibiza mina mina nginemali lapho ngijahe ukuya endaweni yethu emhlabeni wethu ngiyothenga into zami lezi uthungusha cala bami nami ngizodaka futhi ke ethi uyangibiza ngithi mina ngomile ngisafuna ukuthenga utshwala bami la athi hayi boza lapho ngifuna intombazane ngithi mina yazi ukuthini nangi lo sisi lo ngiyamazi naye ngisambiza ngegama usisi lo naye siphuza naye isidako esinisibona nami futhi ngithi hayi asambe nangi usisi lo ngakubizela lo sisi ukhulume naye njengoba uthi wena udinga umuntu oyintombazane mina ngisajahile mina ngijaha ukuyothenga ngaze kuvalwe lapha etavern athi lo bhuti hayi mina ngifuna intombazane eclean njengayo angiyimiseleke lapha intombazane eclean njengayo ngithi mina hayi bo check lo buso lo uyabona lo buso Jimmy wena uma unemali uyabhambana awubambeki hayi angifuni umuntu ozongibayela isicelo ngiyibhazi ngidala la ko 300 kuzala kanje shothi hayi professor ngithi ayibona naye maybe one ntombazane ayibona hayi clean i-makeup ene right ngibize ngegama nje bangengisalibiza ngithi hayi wena uzibani nangi usibani bhuti la uyakucela ayeke hayi mase mina ngibashiya sengibabona bayakhuluma athi lesi sikhathi sami ke njengoba ngikhuluma nawe nje sizongizuzela ndama ngimele athi ubhudayi uzosho wena ufunani ngithi mina salani ngimxoxa ke lapho ukuthi nizovumelana ngento engakanani imali ngibe ngihamba kwathi kusa nje kwangalelo langa kungakazi ngabe sengizwe ukuthi ubhuti ubanjiwe ubanjweleni ubanjwe inkunzi yila khona nosisa usisa kaTheka ubhuti asambe siyo relaxa sihlale khona ke sihlalele njengoba nje wena ufuna umuntu esifazane like ozoyihlalela nani nixoxele ngazi uyaphuza vele lo bhuti plus vele wayishiliziwe hayi ke kushuthi ke ubhuti ke kushuthi usisi wamthatha wayomfaka ndaweni thizeni ngakhona la ngemva kwamathaveni ethu mase ke kwenza ibusiness emva kwamathaveni ethu Lemva amathaveni ethu phela kunohodoba ke bakhona laba balebo kuhamba ibona phela laba basibulala kakhulu
hayi ke kusho ohodoba babese bembamba kusisi ohodoba bafika bayamazi usisi ngoba phela ngiziphuza nabo labo ohodoba siyazana bambuza usisi ngobani njengami mina ngike ngibatshela ukuthi la mina ngibona ngihamba nomuntu osilo right umuntu waseflatini mina ngiyonikwela ngiyonikhomba fresh mina ngiyangifela izono zenu umuntu befuna umbamba inkunzi kuvele kube ngathi sisebenza naye like kwabanye kube ngathi amadodeni lawo uyayibona lonto akhipha wena aphosa umqhakazo ngawo ithi inkukhu izoshaya umqhakazo wena zibe seyifikile lezithi woza lawa ungakanani leyo nto so into enjalo ke mina njengoba ngike ngibaphoqa bayazi ukuthi shuthi amanye amantombazana siyabaphoqa babuza usisi lo ngolimi lo akangalazi ubhuti lo ubhuti ngumZulu angithi bakhuluma lo lulimi la ngaphandle ngoba uyalazi bathi oya cheese uyo umuntu oyi cheese ke lohlanya yabo noma iboya yabona uyiboya like umuntu engathi isidom nje isididingana hayi ke oya uyo unayela lo ima hayi mase zobathatha oya mina ngitaki bandla ngiyabo ngifunde into engifuna ukuyenza ngithanda kanti umbuzo kwanje ukuze ngazo la yabo shothi ubhuti wakhona shothi leyo feeling lo bhuti owama nentombazana ukuthi labantu indlela beza ngayo ngiyabona ukuthi bazosibamba kodwa sengiqala ukuthi manje sebefika abakhuluma ulimi engalazi kodwa lo sisi kade ngikhuluma naye ngixhumana naye ungumZulu lo sisi yindaba lo sisi angabaphenduli ngesiZulu khona ngizozwa nami mhlawumbe nefashion sebaphendula ngolimi labo hayi kuthe kusanjalo indlela ababuza ngalo sisi abasondeli ubona ubhuti uyangichazela kanjalo esebona usisi indlela akaphendula ngayo uthi ubhuti wavele wezwa noma engaluzwa lo lulimi ukuthi hayi kushuthi uthi hayi yenzeni lento enfuna ukuyenza babe sebephuthuzela eqeda ukuphendula usisi beza kuyena bampuqupuqu bamqala ecathulweni bamngena emaphaketheni bakhipha yonke into ongayicabanga right ngishike phezulu hayi usisi naye wasuke ngathi ulandela obhuti labo ukuthi hayibo buyisana into yomuntu kanti useyabalandela useyahamba uthi ubhuti wathi mema wababona bewela ujantshi bonke bahamba kahle abantu sebehamba kahle manje usisikade shaya ngathi uyathethe singwala kumina sehamba kahle nale crew sebezibo usithela lapha eminyango ethaveni bangena bonke bayavala sliding door shothi ubhuti acabanga ukuthi mina nginokuhlala ngala ngasehapa yabo evele ehle straight shothi naye wayesegodola phela kwama ngeenyawo yonke le long distance kwa jacket ithathiwe kwa cap ithathiwe kwa phone kwamali tshwala phithi phansi lapho wasala manje sesiqede ubhuti esingasinashukela wavele wayehla wayezansi ke lapho eziba khona emkhatheni mefika naye wavele athatha ithini wayisonga wahlala kanje waqotsha amabheka phansi yabo hayi nami cross night leke lapha emapha phela kuvalwa ngo-4-3 hayi sesiyabona nathi ukuthi la akusekho bantu la epha sekudla la ko-past 3 kuya ko-4 hayi umuntu manje akede eyozama ukuthi ahlanganise ngala akahlala ngakhona la ngasentateni ngihamba ngedwa mina ngiseqala ukusa kusho mhlambe sasikuthi past 4 nje sekuya la yahla ngo-past 4 kuya ko-5 ngoba ngafika khona emtateni like esekukhona khona lo bhuti nje bebanjiwe sekuqala ukuba lifindi ukuthi sekuzosa manje sekuzokhanya yabo sekubetween ukukhanya nokuphela komnyama hayi kithi bengithi ngambe ngiyacula nginamele phela ades masha right manje ayo asinaye umuntu omngaka la endlini ikhona lempahla lemakwabo le ndoda inkulu actually ithi para likhulu phala hayibo zisharp la mina ngithi ngiyabuka hayibo inyawo mina ngithi ngiyabuka isipho bring ngalibona hayi mina ngithi hayibo ilo bhuti plus vele sengizwile ukuthi ubanjiwe inkonzo ubhuti yabo shothi mase ngicela ngibusisa kahle nje sengiyabona ngoba ngisengizwile vele ubhuti banjiwe shothi uvele wehla wezala yabo bese ngithi mina ha mfethu evusa ikhanda ethi nevusa ikhanda ebevuka ngifuna intata entata leyo qhamuka ezinye futhi sihlala nazo sonke kusho bese ngalalanga cross night yabo zithi mayitheleka lo sisi lo Priscilla umngani wami lo wangisiza nkathi ngigwazo yena futhi lo msunu cabanga Chithi Priscilla ekufika ngimtshela istory ukuthi ubhuti bengibiza ngamsenda kwenye intombazana wabantu njengoba umuzwa manje ngimfica la endlini ke ngiyafika namanje ngakahlali ngiyambuza njengoba umuzwa lo muntu evuka ethetha kanje njengoba wena usondela nje uzwa le voice ethetha la endlini uthethisa mina ngenxa lento ekuchazela ukuthi ngimsende komunye usisi engibiza mina should lo sisi wabanjwa ke naye ke should blame useyiphutha on mina
Hey. Yayibona lonto le uPriscilla athi hayibo ungazodlala ngombali bayabanjwa abantu umngane nami ngisekhonda vele entweni kuyo. Yeah. Ngoba uyangazi vele mina uzangibadayisa abantu angimfuni umuntu obamba umuntu mina. Owns a business now. Umuntu ezongena ekuphanteni kwami yena ufuna ukuthi kubanje lo muntu engikhuluma naye lo muntu uzongisiza kanjani next time mina wena mengizothi ngime naye ngikhuluma naye ngivumela ukuthi amanje akathi umuntu bebefuna ukumbamba ahlanye khona ngizomlekelela ngeke umuntu ezekusiza umungali wena. Hey. Musa enkingeni professor kumele kube wena olwayo ukuze nami ngiyisayidi ngizokusiza. La wesiphathi ngintombazane mina umfana. Abanye abafana abafuna ukujebhula ngithi ukuze sizobhlokha lokho ukujebhula ke ilwa nawe khona nami ngizoba nepressure. Ethi besuka kwena nefoni yakho ngibe hey lezi lesifazane uyayibona kuzwa nombani lapho kuthiwa vala qhuqhuqhu ngci engcono ke tavern kuthiwa sikhwekhwile ngoba phela siyaphuza nabo utshalo bodwa bazothi mase sebengibona etavern bese bethi isikhwekhwe wena uyasibulalisa bebe bengaboni bona ukuthi mina bayabulalisa ngqo kuyimanje sishonelwe thina lapha eZansi White House umfana ekuthiwa uWanda professor ubanjwe lo bhuti la uchicken dikhini kephi la ulapha ngasima ukhupha ukuthi ngoba wehla straight lo mfana kanje wathi wajumpa ojantshi wanyuka engathuza ngeWhite House enyuka ngojantshi ezale yandlu yethu lemhlophe babe sebemdubulile lo muntu uyiphoyisa la seStenga bhuti leyo uphatha isibhamu somsebenzi ebusuku esase usebenza eStenga cabanga udubula lo mfana uyena naye lo bhuti heha isigebengu ngefoni ebusuku unaki amaphara yahamba ungakhipha ifoni uyikhulumisa wayengakhulumi namuntu futhi lo yabhuti professor wayethembela univolofo lalimshisa ukuthi amaphoyisa asedakwa nebhamu ebesenza lento le ujika uzoba iphoyisa elirong khona lelala emtateni ubhuti ngengilibize ngiyafisa ubhuti ukuthi ayisebenze le case iphumelele ngempela ngoba alithandanga lela lapha emtateni ngoba liyazi ubhuti ukuthi labafana abayibamba inkunzi sona ke lo mfana lo wathi methi ngayo lento engiyikhuluma abalaleli ukuthi umuntu mebanjwe nawe kumele alwe ukuze nami ngizomsiza lo bhuti ke lo engikhuluma indaba yakhe manje labaleka iphara lezi imva kwala isihlala khona bathi bayalibheka leli phara bayabona bayazi vele bakudubulile kumele bebuka igazi ukuthi uthina yephi uthi abasalibone igazi bavele babuya beza la isihlala khona thina sihlala ngaphambili amaphoyisa ngemuva ayazi amaphoyisa ukuthi asibambe inkunzi futhi asimfuna umuntu obamba inkunzi siyamjumpisa bavele babuya bavusa umfana isihlala naye lele nge-16 professor kade efihlwa ngesonto elidlule lo mfana ngeke ungashona professor ulela ubuthongo umulela ubuthongo usuku ungathi ngelinye ilizwe kuzosho 16 nje la professor bese ngathi semxhaso singaka esikhulu kuxa kwene ekhanda wahamba vele sesimbona uWanda ukuthi akasekho ngo6 ntambama umfana omunye abanye abangabhemi ke bona ngoba le crew yabafana sihlala thina ibhemi drugs baphuza utshwala baphampa ama crackers lezi edlu fish bahamba nje sebevele nje bethi siyoza ukuthi ngamanye bafike umqedwa nje ukunyusa uzip kanje iseshoni so professor ke lo bhuti ke balaleli ke owangilimaza ke mina ke usisi ke kushuthi ke wabalandela abafana ngojantshi ke as if uyabamemeza ukuthi niyenzelani leyo nto nimambelana umuntu ne kanti ubhuti ukuma kwakhe engaqhubeki uyabona awu lengane yathi iqhubeka ihamba nabo labantu iqhubeka ihamba nabo ayishuthi crew shuthi ubhuti waseyinika ukuthi nami kushuthi ngivele ngimsendele intombazane ngoba kushuthi mina nginqena ukuthi ngiyenze lento ngisendela kushuthi eyisheshayo wena olandela abantu ngoba uthi uyahamba yizwi nabo njengoba ngithi mina ngeke ngikwazi ukuza kuwena thatha intombazane mhlawumbe mina othe uyolanda abantu manje yes njengoba umngane wami emfica lo bhuti la engithi ngimfica khona endaweni yethu engithethisa ngimphendule sekuze kusiza umngane wami ethi ungamphuthi nje umbali blame akahlangani uPriscilla kusho uPriscilla lo sikhothe no Priscilla lo nehlelo uyo wangithatha wangise esibhedlela njalo ngeambulance hayibo iphele bhuti mhlambe 2 weeks lento yenzakalileke yazi lo bhuti uThixo bemkhulu kanjani njengoba uPriscilla emphendule kube kufika abanye futhi oza kwesihlala nabo noma ngeke ngibanominate ngamagama befika besho abafana labo uyabona naye ukuthi abafana abaphilayo ke laba bangalibhemi drugs bayasho bathi hey lengane ayenzi leyo fusaka lengane ihlanganisela ngenye indlela so sicela nje uvela usiphumele usihambele nawe ke la endlini ke la ngithi ngimfica hleli la sengithola ipower ipressure support ngimfica hleli la endlini uvuka uzongijwayela kabi uzothi mina akahambe ngempela nje akahambe kanti ubhuti uyasho ukuthi ngizokubamba siphela ngibamela into engayazi kanti uthi lala lolaza bazokwengula into engayazi professor ngoba uThixo ngempela buka ukuze ubone lo muntu ukuthi naye igazi liyamnukela
yabo lo lusuka ngigwaze ngalo wathi qeda ungigwaza mina lo muntu ngehla ngenyawo ngandlula la abantu babe ngibona sengiseduze kwabo kanje professor wafike Kuso toilet ake professor. Nawu umsayinela njalo Mandela. Ngambeke ngiyosayina. Professor, shithi mengidlula njengoba ngiwela la engiqeda ukubhebela khona la ngase Caltex. Ngiyawela ngithi Port Park sengiphethe nje vele iphephe nenamba zakhe. Mandela. Tata. Hayi ngithi mengithi la iqale nje kwa Albert Park, iPort Park. Nangu ubhutelo athi wesisoza la. Ngithi hayibo bhuti ngiphise kuyotoilet indaba athi wena sifebe uqala ngijwayele kabi izwani story oqala sifebe usangijwayele kabi usangibizela abangani bakho la amashangane ngabanje ukunzi nale ntombazane wena ngithi bhuti ngakuchazela ukuthi akusimini kube ngathi uyangi-understand wena shiya ngisho story yazi ukuthini buka yakuthini la cela ungiqeqeqise anginayo imali kodwa usakhumbula phela usangibambise nabafana ngithi hayi uzofuna ukungilala ngoba nakho manje ukunzi ngihlangana naphi naleyo nkunzi lo Khisa manje. Ey kanti kushuthi le answer yami izomenza flume. Hayibo lonto akuhlanya yedwa. Hayi ngikujika iband ngiqala between anguboni ba between umphakathi. Ngimandela hayi buti yabo ngathi nje sisana leyo conversation noMandela enguzukephi ngithi ngila ya fresh. Hawu ngezwe angithi park vele kuyihlahla le umuntu menyathe sometimes inokuqala leyo sound le yama leaves lawo ya mengithi ngiyabuka shaya mengithi ngiyabuka awuyona letsizwe webhuti ngase ngiqedile vele kuMandela sengizothi nje bye after bye mase ngibhala sliding door yabo mase ngiyaphuma kahle nje ngiyakhipha phela ukuthakhila ngiqoke kahle yabo yazi bhuti ngathi nje ngisathi bye ngizothi ngizosukuma hayibo lonto le mase ngiyadrop ucinga yabo lonto angizange ngisawuqedelela ubye angizange ngisal-drop ucinga kazi nje ngithi ngisafuna ukuthi bye ngabe ngizwe into ngishanga standing ngisukuma kanje njengoba ngishanga standing kulezansi okunye lapha emlenzeni kude wabe ngiqala ke professor la ehipsini la ngithe mhlambe mina uyangisikaza ukuthi ye wena sifebe yabo lonto le awufuna ungitomotomozisa la oqala usangibambise nabantu wabe usho bhuti uwanda wathi cha kanti bengithi ngiyabuka ngibona igazi leqa iphenti nembobo manje la ila ngene khona okap la yibo ngithi hayibo ngizongithemba mina kuma security ngoba la ma security akade ubhoda kuphela ama security akubhoda awanendaba nento enzeke ephaki bona bale bebuki alaminyama leyo ubhoda nje semaphala wayihlubulini ngithi ngizokucela ngimsabisa ngama security kanti uyawazi vela ngithi mhlaba wakhe lo lapha kubhoda park lo muntu uhlala khona ngithi mina ngizomemeza baba ngenzeni kwena mina hayi bamaphoyisa professor wabe uyishaka ngangazi noma indlebe isiphumile out ndizile noma kwenzakaleni ngathi mengithi into ngezwe ayikhona kodwa manje iqebhukile wema ngafaka umuntu uthi hayi ngangibuka kahle ngangizizile kaMayilithi mbala uzofela emanyaleni ngabe ngabona ngiyafala professor ngigijima mengithi ngiyabuka indoda siyangilandela naye ngithi ubani ifuna ungiqedelela cabanga ummesi sivule kanje ngithi mina ngiyakubona nesikebe simhlophe ungidakhele ehlateni ungidakhe ehlateni uze kimina Professor ngigijime ngiye egate la Metropolis opposite ngala ngaphesheya ka left iChristian Center ku right iMetropolis manje kune security elodwa elihleli phezulu ku run lo run wakhona ukuze wehluze phansi kumele ungene phakathi wehle ngezitebhisi ngaphakathi uphumele ngaphandle phansi ukuze lizokhuza nempi yethu kodwa selibonile ukuthi ngithi phoyisa nangu lo bhuti ongilandelayo ngigwaza liyangibona ngiyableeda mele ngibukisisa kahle bese liyathuka lingene ngaphakathi lehle iphoyisa hayi ngithi ngiyabuka iphoyisa liveli la izansi mengithi ngiyambuka umuntu sekusele leleni ela ehlukanisa umgwaqo phana nendawo ukuthi afike kumina isikhalo usivulile professor shushu uzongiqedelela la egate abaleke ngoba wayini nakho uthi mhlambe ngamcandisa lo muntu futhi acande kwangempela so wayingakho bangilandela ngisho lapho ngathi mengibona mina mengiphenduka iphoyisa liqhamuka lo muntu usezofika kumina ngavele ngawashiya kanjalo ke namaphoyisa neMetropolis le ingakaveli ukuzongisiza ngasho ngejubane ngehla ngathi ngeza ngeChina Mall ngaza la ku Broad la ngehla ngathi ngafika egalini yethu professor akukho umuntu ku quiet
Awu ngenhlanhla ngiyakubona uPriscilla kambe ecosha amathini kambe ngathi wePriscilla ngathi ngaphelelwa amandla ngawaphansi umngani wakho uyakwazi mekumngani wangempela uyazi wayizwa leya scream ukuthi ayisho ngoba kumele isho leya scream walahla amathini phansi wagijima professor weza ngimini uyangizwa wathi mingifica wathana umbalo nje igazi maphoyisa ngisho ngihlala emva kwamaphoyisa ahlala emva kwethu lapha singaphambili thina hayi amaphoyisa athi ngeke animi sifunela ama-amulets bafona ngalihlali our professor ngilele ngiblida igazi sengisephule igazi hayi bathi mebebuka unombuso nanga uthi indaba uqhamuka ngebhota park uPriscilla yabona musu ukuhamba lapha ebusuku athi nonombuso nami ngibona omunye ubhudi la uphethe isipanela athi uPriscilla akusiyena lokwazi umbali ugqoke ngisho mina khona ngilele lapho kuyigazi ngisakhuluma ngithi ugqoke ijacket ecream white kanje nesikibe esimhlophe nejini kuvele kuthi uyena uphethe isipanela semoto manje uyangilandela kusho ukuthi bezizongiqedelela bhuti uyasibona njengoba amaphoyisa mengakujantshike kawavelile kahle kodwa uyawabona ngoba agqoke lento engathi iyakhanya ebusuku mekudlula imoto uyabona nopolice uba bright shuthi ke lo muntu wavele wahlala phambi kwegate la eAlbert Park waphuma wahlala ngaphandle shuthi ulinde ukuthi amaphoyisa melahla mhlambe bengishiya ngedwa njengoba besangifunela usizo afika ngithi qu ngithula kanti sebebonile abangani bami angithi abhace ngehlahla hlale ngaphandle ethi amaphoyisa ama-amulets awafikisi ingazithule le ngane velani nithathe niyise phambi ngoba incane la police station uBrod umkhulu kancane nimbeke phambi ngepolice station yakaBrod hayi nangempela uBrod igazi endleleni wawungabuzi mengabe ufuna ukuzwa umngani wami uzongibona wawusubona ngama-footstep lapho ngama-stains egazi kwa-truck ibhuti ngimele idlula irobot udriver azalenge kanje truck nenye nje angaze ayokhot bandi yanephesa ama-container wathi kwenzakalani ngengane ebona bengibambile lapho bayangiduduza bathi ngithandaza mbali uzophila bayangiqhuba la amantombazane nabafana nabangahlangani nami abangizwela abasaziyo ngale sengiyala mhlawumbe 8 abantu ongilandelayo ufuna ama-details wami cabanga ngoba bayabona ukuthi kubi at least mawufa baze bayathethisana equleni ngilandela ngemuva ukuthi musandiphendla nalokhu umhlanga ngemibuzo nonke kanye ongcono omunye akabuze omunye bebhala omunye ebuze yabo lonto le at least i-answer yami ibhalwa abantu mhlawumbe abawu-3 kanjalo-ke yabo ngoba wayethi meqeda umbuzo omunye angibuza hayi bo ngiyaxakeka ukuthi nayo inkosi omngane uma yithola lonto encane ukuthi abheme ngoba yabo abantu mebekhonzile bayakhipha labo 5-10 ungakhulumanga ulimele ngenxa ukuthi bayakwazi umuntu kanjani sathi mesifika phambi kwe-police station-ke leyana-ke amaphoyisa athi mhlaliseni anganciki akahlala uqekelele ashaye umoya avulana indawo ngoba sesifikile kodwa still basangikunkile labantu bayachaza nabe emaphoyiseni sicela usizo kanti hayi amaphoyisa ayaxaya na ukuthi ngoba iparallel nje abantu abaright nje laba abanye bayachaza ukuthi hayi bahlala phambi kweflat lethu labantwana asilazo olubi thina balenza thina sisebenza ngane emtateni bayasigada kanjalo bafanele abafuna ukusibamba sicela nimtholele usizo nje kusihamba la hambe eka isibhedlela amaphoyisa afonela ambulance shuthi police station ibane emergency mhlambe ambulance noma yini bepress lelo lokunjana ke libomvu ke kwazi kwagcina kuze kufika le ambulance le manojipa la emgaqweni ngahamba ngayo ke King Edward ngokuthi ke nathi ke lo tshwala bethu siphuza ngenye indlela ke befuna ungifaka ama drip kwabanzima ahamba idrip kanti uyajova wena uyabona uzofela emanyaleni sibabulela umqala ayibabule umqala abona nje bazithi nje 1 December 2 abafana nje mhlambe esemakhazini nje umqala esathanda that is why ngithi kwena ngicisile ukubhema yazi indaba indaba yokulibele ngiyitapeta njalo ngisengithi angitapeta ekseni ngizama ukuchase emini buyele ukuchaseni yabona ongenani ngizama ukuchase emini bese kuthi sekuyolalwa ngoba ke hayi mesekuyolala iyayidinga into yayo esijayizele ngiyitapete kube kanye futhi ke nakhona ebusuku bese ke sekuyolamula ukuza professor hayi ngahamba kanjalo ngoba ngitshela ukuthi kwase sengathi nengqondo iyahamba kwami izulu ngase ngilibona ulibona ngamehla ngqondo ngimbona umaye ngathi ulibele ecule emanzini evumbuke athi ngikhuza abantu uzofela emanyeleni ngithi manje ngiyaxolisa ngempela zonke uxolisa vele uzogaxa uvulela indlela mana ningikatelele ingane zami ungalo wami vele ehlanye kakhulu vele ehlanye kakhulu hayi iphoyisa lathi mesele ngizwa ngisho lokho elendi iphoyisa lingizwa ngikhuluma lesizulu kanje lathi you know your mother's number ngathi mina I know what isho
Kayisho yathi misiringa la vele lahleka lathi hayi lo usazophila lo nathi inambi yangena umqondo akalahleki uthi bese kulahle umqondo kuthiwa sekuseduze impela ke ezulweni ngoba usuke usubona indlela bahlanya kabi professor ngacishe ngihamba ngemoto yephoyisa mina ngiya esibhedlela nami lethi ngafiki sengiblida amahlwili abhushindwe wangumuntu lo obambe la isethi sengiyasaba namanje isandla sakhe professor usibekile siyabhusheka sibhushwa la mahlwili lathi iphoyisa kunganami lehle lodwa hamba olanda ingubo ngizoyidlala la bese ngidlala oplastic abamnyama ngizothathela ngaphakathi police station ngiyayihambisa lengane mina ngeke ingane ithule phambi kwethu kanje lengane izothula manje la phambi kwethu kanti wathi unganami mebuya nengubo kwangena iambulance leyo ngihamba ngesibhedlela njengoba ngafika esibhedlela sengimngaka yabona bhuti ngangilimele ngempela mina indaba yokuthi ngizothi ngomile ngishaya ipapalazi kahlala esibhedlela ngaze ngadischarge indaba yokucabanga nje ukuthi ipapalazi nje hayi ngathi kwabanjwa yona ibhodlela lesavana leli belifaka ugoloko labanjwa obani manje basebenza lokho umnganami phela wayecabangela ukuthi impatho enkulu izokweqa ilimele izokweqiswa irosto ongcona uzimthatha ibhodlela lesavana ngifaka into yakhe hayi bavele bayibuka kusho ukuthi udokotela wabuka ayifani ke lo mjovo wethu nalo imjovo yalapha lo wethu ukuthi createelwe zona lezi zinto kanje awukho leyana lide esibhedlela ukuthi ushaya ama patient cha manje bathi mabeyibuka wathi mayibuka udokotela wavela yes I catch you you see your stuff open the beam there clean make sure that beam you close it and because you wake up and search well priscilla wasekunethela kodwa uThixo wathi hayi lengane ngiyayazi umsebenzi yayo noma imbi kodwa ayikangigxikizi ngaleyo ndlela lengane ngisayidinga iphilile ngathi hayi simakade ngiyabonga Bra Jesus nami ngisafisa ukuthi uma ngidlala indima hayi professor bangishaya nizamini imizamo nami ngizokhombisa uNkulunkulu ngicela ngigcinele le yantokazi Nkosi yami ogcwanini lapha bakhona ugogo amathonsa akangigcinela uma hayi uzomgcina hayi lo yamama bafethu ngimhlungumezile guys kodwa ake ngabe ngisakhala kakhulu iyona intokazi yakamiya nje nedlozi nje naye imi nje ngikhulekele naye ngikhulekele ihlale emthandazweni yogcina sekulungile kunzima vele kade ngayithaphela phela mina ngaxaka mase ngikubona usulimele kanje uthi awu usudliwa yini ke futhi manje hayi professor kodwa ke boze bembulale na ufani dami ngendlela yakhe anginakho ukuthi ngithi uNkulunkulu menza ukuthi awumvulelanga icala ngalivula mase ukuthi ngoba idrugs on glass hayi lo ufuna kane ngimkhombise isifundo lo ngifuna akwazi azakwazi ngisho inkukhu shithi nami ngadakwa ilonto kama ngabhedi oledilali funa senze kanjalo professor mina ngangasafollowa ngendlela nasekhaya ngabuya ngeza khona kuleli thing yawodwa idakameza zikufaka evozini ebulimeni ingqondo ibencane oledilami eyahlanya bafethu mbani khona le cherry le oyekongilethela yona la usli wafike wasindeka mayefika la lona uthi wathathwa abantu inyoka kanjani umuntu enithwe ngathi uthwele lo yabhuti ngoba unenyoka ngoba wambuza ukuthi ibhizinisi ushanga malini washo ugele wathi khala emotweni wakhala emotweni ugele wayisusa ubhuti imoto uthe ubhuti mayisusa imoto wathi hayi kahle kahle hayi ukuthi mina ofuna ukwenza ibhizinisi nawe sisi yilo mfowethu lo wathi ugele mephenduka esithini emumva ebuka umfowethu lo wathi umfowethu inyoka wena mbalo ungashona kuphi ungayithola sesimele nje hayi professor ngabene ngithi kulukulu ngithi queen hayi ngacela ukufa mina nje hayi noma ngaphuma imoto ihamba mina professor yini uyokwaphuma vele nakho amazinya sala la waphuma imoto ihamba uma uthi lapho khona umuntu ofuna ukubuka ngicathi wayisho lento ku episode 31 ukuthi waphuma imoto yami la kwasala khona amazinya akanomlando lamazinya nomlando kodwa ke lawa ngizowabuyisela mina akusisona isabelo ubhemi mina professor mbani mina phela uNkulunkulu bese angishaya mina ufuna ukubona ukuthi strong kangakanani professor kodwa angayi ngomlomo ngoba itheyiwa ngomlomo ayilungi nje mina ngibona right nje hayi phela senginciphisile indlela yokubhema professor yazi ngoba yini lo December ngifuna ukubaphoxa ekhaya yabona nje i16 kude kabi ngifuna ukuhamba wabona ubaba wenganyami ngiphoxile le yansizwa le yana mtepha sayid uNkulunkulu angibekele wena hawu iqhawe kodwa bakwenganzanga
uyamvuma hayi iqhawe mfethu kulungile cha wemba bengifuna mina uxoxela yenzeka yenzeka kuphi le ndawo le Bhathawethe leyo ukuthatha umuntu futhi ngoba nalo sisilo usindeka kufanele lo thiwa uyena same person le hawu inani stories nesenyonga futhi lezi zinto ziyamlandela wamthatha lo muntu loyo ke wabuya wazomdropa la emagwinyeni la eBria College khona le ndawo edesa amagwinya la ngaphambili kovrani umgwaqo amatheksi akwe street awe Bayside la munywa ushona le phezulu lona enithi wagcina possibility uyena loyo professor njengoba ngichaza uyazi ukuthi labantu abathwele ukuthi bayakwazi umuntu ukumsense mayilento abayifunayo abathathi noma bakutshela okungenzeka ukuthi mayikuthi usebenze nezigameko eziningi ezifuzelezi kungenzeka ukuthi ikhonto abayibonayo kuyena enhle engabadonsela bayakwazi umuntu ukumsensa kufanele sho ngoba nalapho wathatha umuntu ezifo wenza ibusiness mase fika lapha phezulu uthi isimeni nje wasizwa wangasizwa nje kahle lesi simeni engathi kunemizimba engasekho nje vele enukayo nje njengoba kwabe sekuphuma abanye ngathi imovie kabani leli channel lechangana hayi leli dinto uyabona uthi kwabe sekukathi khona uthi akasakhumbuli noma kwavule sliding door njengemovie wathi mebuka la kuvula khona sliding door sekuma amadoda nemese kanje ubhana wabaleka wazi waphumela komunye uvrandi lapha phezulu wabe seyijiba kanje phansi wayowela la phansi eBhathawethe nama security abona nje ngithi waphuka umngane wami mhlafa hlifi lapho wahamba ngokho laba u2 yazi kunezinto abantu abangazazi ukuthi eThekwini la sihlala khona inkinga embi inkinga sengathi nje abanye abaphunyuki kunopastor futhi nje la emhlabeni wethu la eSantshontsho owaklinisa iphala wayisebona ukuthi izojamba le yanto iTheku lihle molibuka kanje ama flats ngaphakathi awazi so nje ngiyaqhayisa ngalokho angithini akusibo kuphela futhi abantu abasayidama athi umuntu bathandwa ku-MTV athi umuntu ukhipha isisu kahle no pain no nothing kanti khona umuntu ozokhipha isisu ingane una 8 months 7 months kanjalo sesekumuntu ophilayo loyo akathi hamba omncwabe yena uthi hayi uzolahla uyaorganize yonke into ya kanti umbastet ushanga ama defreezer lawe enyentsi defreezer inyama ama defreezer inyama lawa amada mangaka yiwo la kaloti idumbu zengane phakathi waqakeka manje uzolahla kanjani professor wabiza iphara ngoba imali yazi sayithana wathi ngicela ungiklinele lama fridge isekufakwe vele ko plastic wena uzothatha plastic omnyama ufake bonke labo plastic shothi nje wayiba no size bo plastic labo umzimba omngaka owengane awufaki labo kulo Shoprite omkhulu labo mhlawumbe uCheckas omkhulu anyana bese ke leli phara labo plastic abayela abahlazo yabo yitole ezinkulu ehlukene oCheckas oShoprite afaka uplastic omnyama wabeka ngaphandle qhamukiyani laba bama alikene abacusha amathini ngithi yabazi baye bevule ngisho plastic abamnyama laba abameli kanje ukuthi check ukuthi abe khona amathini azoyolahla yabo methuthi ayibo kwathi ile inotoli hayi lo notoli ngathi umuntu uyanuka pitshana encane ngaka hayi ngeke wabiza umunye uza kwabo hayi akubona notoli ingane lezi plastic babe bawu12 kanje noma 13 professor abanemizimba yezingane yile liflethi leli professor yewe ungabizi la estarting sethu umushona ngala usufuna ukugijima awudelanga ukugijima akade afohloza lo wahamba ufundisi kwakhishwa ngisho abantu efletini wezu inspector kwakhishwa zonke impahla zabantu aparate phela nje ithathela wabungekho la ngala kugcwele impahla zokulala ama drop laba phezulu emgaqweni lava kwathi kushuthi iningi into ecashile la esingayazi ngoba wayethulethini nomphathi flat mengabe kunomuntu okhokhela indawo yokuhlala okhokhela indawo enama fridge indaba ngilanga ngakethi awuthi ngibuke lenyama oyidayisayo ukuthi nami ngizothi ngithele inyamani uyayibona leyo kanti imizimba yabantu shuthi nomphathi weflat angekho wise lakalithani flat nanokuthi phela umphathi weflat mfethu mina nje umphathi ngoba sihlala la ngibona ukuthi uyazi ukuthi uyangazi ukuthi khona umuntu owenzani just nje uneflat kunabantu abalimonitor like abaqashwa ama companies aqashwe ukuthi kube yona abhekelela ukuhlala kwabantu ukulungiswa kwezinto ezifile yibo ke labo ke kuthiwa abamene ezinja ake ngazi izinja zaba inuka ingane ukuthi ku wrong la abamanager manager ngithi manager
kumele izwe ukuthi nginuka kambi so manje mbali mfowethu lithine lakhe ebantwini hlezi kubuza lento leyo hayi professor lami lokuthi bafethu la eThekwini uDisemba manje nganza kithi ungakhali uhamba ungaphethele usuke emakhaya nengane zakithi ezizoqala ama first year wabe ema university bafethu umngani wakuba umngani angakufaki entweni nathi sikulezi inkinga esikuzona ngenxa yabangani so bafethu khulani hey umngani akakutsheli uma esuyowele wena angabo umngani wakho kanti uthothi akathandi inwele zakho zinde wena kini wakhuliswa izitreatwe saluni yena ezakho zenza yena ngesandla wena muhamba naye abantu bathi hayibo xhumi weave nekhanda hayi original hair yami so uzokuyeka musuyowele wena ushone phansi khona kuzophela lokunconywa vele yayibona lonto ngiyabacela nje ababukeli abalalela emakhaya abazoqala iminyaka emisha la eThekwini into enziwa umngani bafethu ungayenzi nalento yokulala etshwaleni ingane zakithi eyisema zize iphile ngamagwinya bafethu zazi ukuthi wasuka kini uzofunani la ungangenisi umuntu entweni ngoba sithina sigaxele kanje lali ngeke lokuqala iParis amapharo oqala kodwa ngalokho angishaya isifuba ngicela uNkulunkulu angisiza benami kuze kuvume nakulezi inyanya zami phela ezingakavumi yayibona lonto so ungabe uthathekile futhi ungahambi nomuntu ungamazi njengoba ningizwe nje ngikhuluma indaba kadadewethu wathatha umuntu bangena naye efletini kuyaba usezwe isimeli manje senyama engathi ibolile kuyaba sekuvumbuka abantu nemese la wayijibwa abanenhlahlake kanti kungaphansi ibhathi abanye abaphunyuka mfowethu uyabona ufica lapho uthola nentombazana kusawu sempesini lengishoyo eyathatha umuntu emotweni bangena emotweni bethi bazokwenza ibusiness wathi ubhuti sisuka imoto hayi akusimi mina ufuna ukwenza nayo business umngani wami lo umngani wakhe emephenduka usisi inyoka yazi ngayibiza intombazana yahluleka ukukhuluma wangitshela wangitshela wavela wakhala bothi ngoba kwaba idlozi kwayikhona lelo ukuthi ubhuti amkhiphe amshiye la kovrandi la ngasemagwinyeni la ngasePriya College kodwa umngani kuze kube manje uke ngitshela ukuthi angazi mbali noma yangihlahlatha le yanyoka noma hey kodwa eduze kwakhe nabantu nawo utsotsi bahluleke ukuyitshontsha le mali akayishiya lo muntu eduze kwakhe wavuka wayithola yazimba awumlethe angazi ngifuna ukumcheck ukuthi usekulungele ukuthi engakwazi ukuthi akhulume ngoba wahluleka ngaleli la ngaleli hayi useze manje ngathi usehambelwa ingqondo nje sekunzima professor hey akazi umbone uya gym uthola ukuthi ushaya otshani kanjeni ukhuluma nezingane hlala la yetata hey kunzima professor kunzima ingane ehle kanjani hey ihlanya amanzi yageza kodwa noma igeza kuthatha isikhathi ukuthi isuke kuleyo ndawo yokugeza yabona nje hey professor kunzima izimo mhlawumbe asedlule kuzona usisi ngithi mina koza kwethu ngoba lengane yakude umndeni wayo ukude akufani nathi o20 ukujika la siyema kithi seduzane yena o-Eastern Cape mhlawumbe u300 manje kuyofika kwela kuwo ngithi asimpheni support abe nabantu akhuluma nabo siyahamba siyomlanda lapha ehlathini uthanda ukuhlala ehlathini ungathi unemkhovu hey ethi ngizonilandela ngenifike nala ngihlala khona angafiki simlanda nje sithi sodla ukudla sekuseni sesibuye yobhema saphanda indaba yokudla shiyela usilindile phela naye khona ezodla size sicikeke siphindele siyomlanda game 2 sliwozodla sesithetha kodwa usenenkinga usenenkinga akasaphilile ayini nabendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olalela umuntu omemeza ngathi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile siyabonga futhi mase nibuke neze nafika la ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoin membership siyacela ukuthi bebhale ngaphansi ukuthi ubani abanye emfuna sinilandele bona kulo first 5 days of December abeke bafika la bayishukumisa so mina njengoprofessor Wamkhize ngizokwenza njalo sengincenga hayi siyabonga